Hvala ti. Meni se već pridružio i naš filmski kritičar, no prije nego što čujemo njegova promišljanja ovo tjedna o filmu, pogledajmo što je novoga u hrvatskim kinima. Danas se u hrvatskim kinima počinje prikazivati napeti triler Savjetnik. Novi film režirao je Ridley Scott, poznat po filmovima Gladiator i Prometej. Savjetnik govori o odvjetniku koji se pomalo naivno upušta u narkobiznis, te se susreće s opasnim svijetom krijumčarenja droge. Glavnu ulogu odigrao je Michael Fassbender. Impresivnu glumačku ekipu čine Cameron Diaz, Penelope Cruz, Javier Bardem i Brad Pitt. U sporednoj ulozi pojavljuje se i naš glumac Goran Višnjić. Scenarij za ovu pravu filmsku poslasticu napisao je Cormac McCarthy, dobitnik Pulitzera za roman Nema zemlje za starce. Pogledajte što se dogodi kada se odvjetnikovo koketiranje s prljavim poslovima otme kontroli. Ovaj tjedan filmskoj publici predlažemo dugometražni japanski animirani film Djeca Vukovi. Dirljiva animirana priča govori o djeci koja povučeno žive u mirnom dijelu grada. No iza sretnih i veselih lica dječice krije se velika tajna. Njihov je otac čovjek Vuk. Poznati japanski redatelj animiranih filmova Mamoru Hosoda prenio je životnu priču djevojčice Hane u dinamičnu animaciju. Nakon iznenadnog nestanka oca, Hana se povlači na napuštenu farmu gdje gradi novi dom. Ovaj film o dječjem otkrivanju života i odrastanju osvojio je japanskog Oscara, nagradu japanske dramske umjetnosti za najbolji animirani film godine. Pa eto, krenimo redom. Daniele, Savjetnik, Ridley Scott, fantastična glumačka imena, ali se kritičari u Americi podijeljeni su oko ocjene ovog filma. I to ozbiljno, dakle zauzimaju ekstremne pozicije. Neki nazivaju film remek dijelom, neki potpunim trashom, tako da to je dosta interesantno. Pa onda vjerujem da će naša publika... Dosta različita razmišljanja, neko bi možda mogao reći ne, nije remek dijelo dobar, ali ovo je totalno oprečno. Dakle. Kažu obično u teoriji filma da su to zapravo ista stajališta, samo drugačije emocije, tako da naša publika će sama onda vidjeti. It's a tiny line between love and hate, između genijalnosti i ludosti, tako između remek dijela i totalnog treša. Fantastična glumačka ekipa. Je, od Penelope Cruz, Javiera Bardema i naravno Michael Fassbender koji je jedan fantastičan mladi novi glumac, novi, uvjetno rečeno novi, koji iz nekakvog independent filma prelazi u hollywoodske majore i to radi jako uspješno. Tako da on je neko koga nadam se da ćemo pratiti sljedećih desetljeća sigurno. Sporedna uloga ili ulogica Gorana Višnjića? Da, to je mala uloga, recimo to tako, međutim vrlo važna. Kod nas se često to zna dosta omalovažavati, mislim to je veliki korak i za hrvatski film, konačno. Japanski animirani film, to baš nemamo prilike često viđati. Zato smo ga kolegica Rea Matas i ja stavili u ovaj pregled. To je jedna potpuna egzotika koja mi se čini da je vrlo vrijedna. On se danas otvara, danas se počinje prikazivati u kinima. Nisam ga još uspio vidjeti, novinarska projekcija tek će početi za 2 sata. Tako da to je nešto što mi se čini jako zanimljivo i vjerujem da pokriva ono što se kaže film za cijelu obitelj. Da, nije li samo možda malo prestrašna priča za djecu? Ne, mislim da nije. Otac Vuk, ali su tu i djeca poluvukovi, toga to ima zabavnu crtu. Sad kad smo već do dječjeg filma, posljednjih dana dosta je najavljivan bio hrvatski dječji film. Veselimo se kad imamo hrvatskog dječjeg filma u zadnje vrijeme. Šegrt Hlapić, jesi li ga pogledao? Jesam, da. Šegrt Hlapić je otprilike kao kad djecu vodite u restoran fast fooda. Dakle, oni dobe hranu, ali ne dobe kvalitetne sastojke. Ne dobe ovo što ste vi radili. Djeca su zadovoljna? Djeca su poluzadovoljna. Kažu obično, ja sam razgovarao sa nekoliko od njih nakon projekcije, kažu film je glup osim na kraju. Šta god da to značilo u dječjem univerzumu. Problem tog filma je, kolege kritičari su pisali, film nas vraća u kinematografiju 90-ih. To je najmračniji dio naše kinematografije koje se svi nerado sjećamo. Međutim, ovaj film kao da je takav. Dakle, nema emocije nikakve, gluma je iznimno loša, snimljen je jako dobro, produciran izvrsno, međutim, režija je nešto što je jako problematično. Mislim da redatelj nije odao počast Ivani Brlić-Mažuranić kako je trebalo. Teške si sad riječi rekao. Ali iza toga stojim ja, ne emisija Dobro jutro Hrvatska, tako da eto. Da, Šegrt Hlapić baš nema sreće. Najprije su od njega napravili Miša. Miša koji je isto bio dosta problematičan i sad imamo ovo, tako da vjerojatno sljedećih 30 godina nećemo imati ponovo prilike to gledati, a može se neko sjeti napraviti bolji film od toga. Pa ajde, držimo fige. Ali držimo mu fige da uspije, jer na kraju krajeva hrvatski dječji film, to je nešto što ne viđamo tako. Ne viđamo često i zato
treba raditi kvalitetne predloške koje, hvala Bogu, imamo, ali ne treba raditi proračunato kao što je bilo ovo.